Ikumkani uMisizulu kaZwelithini imengelithi akaguli kwaye lawo ngamampunge. Kunomehluleli omusha useqokiwe ukuthi aqhubeke necala lokubulawa kwalowa ingunozinti we-Orlando Pirates uSenzo Meyiwa. Lochani ibizo lami ngingusipho Mbele ngaze ungabukela ihlelo ekhaya jikelele ku-SABC DTT ihlelo lelithela indaba ezemidlalo zepolitiki isimo sezulu nakho konke ongakuthanda kokuzithabisa SABC DTT. Kunomehluleli omusha usezothatha intambo ecaleni lokubulawa kwalowa ingunozinti we-Orlando Pirates kanye nebanyana noma ibafana uSenzo Meyiwa. Izolo kuvele indaba ezithi ukusuka ngomhla zi-17 kwephezulu umehluleli uRatha Mokgwatleng nguyena oseqinisekiswe njengozoqhubeka ngaleli cala. Useke waphatha-ke amacala amakhulu nabucayi afaka phakathi likalowa ibhekele ezobunhloli kulelizwe uRichard Mdluli. Sele iqalile inkqubo yokufanisa abantu abali-15 abaquka usana olunenyanga ezimbini ubudala kunye nomntwana oneminyaka emibini ubudala abathe basweleka kwingozi eyenzeke ngecawe ebusuku kuhola u-N1 ngaphandle kwase-Middleburg eMpuma Koloni. Iloli ke iye yanqubana neteksi ibithwele abantu abasuka kumngcwabo kuTsolo. Isebe lezothutho kweliphondo lithi izidumbu zisiwe kwindawo yokugcina izidumbu karhulumente eKomani ukuze kuvumeleke ukuba zifaniswe ziintsapho eziphuma eMpuma Koloni. Umqhubi weloli kuthiwa uphulukene nolawulo wabetha isilwanyana. Inqwelana yakhe erhuqwayo yabhukuqa yabetha iteksi ibiqhubela kwelinye icala. Ngabasetyhini abasithoba kunye namadoda amane baphakathi kwababhubhileyo. Amaphoyisa athile aqhubeka uhlelo lokuthungatha izisulu kusolakala ukuthi zashawa ngamaphoyisa. Estatimendeni uphiko lwamaphoyisa luthi lolu hlelo luqale ngemva kokuba baziswe ngevideo esabalele einkundleni zokuxhumana. Ngoku ke uMamtshalo uzawusixelela into yokubana umbiko oshisanayo wenza ntoni na. Ngemva kwembiko eshayisanayo ethinta impilo kaNomthebe wesizwe iNgonyama uMisuzulu kaZwelithini indlu enkulu kaZulu isalokhu imile kwelokuthi ingumqemane indlulamithi umphame phuce ikhubalo lezinyanga. Lokhu kuhlaluke khona izolo ngesikhathi okhulumela iNgonyama umntwana wasonkweni uPrince Africa Zulu exoxisana nathi ke namhlanje manje ekseni lapha ekhaya jikelele wabalula ukuthi ngalembiko kudlalwa ipolitiki. Izolo sibe nengqoqo noNtetheleni ubaba uDludla lapha athole khona sonke isiqiniseko esilweni ukuthi cha siwumqemane konke lokhu bekushiwo bengamampunge nje ngenxa ukuthi sesibheke uvision 2024 which is ama elections okhethwa okhetho ulalelizwe ubona izwe lidunguzela nje cha kudunguzela isilo udunguzela lona izwe ngenxa ukuthi sebehlela inhlelo zabo osopolitiki ukuthi ba computer kanjani njengoba ukhetho selifikile selisemnyango nje. Ngokubona kwenu mntwana ngabe yini le eyenza kusabalale ethi inketha baweli ewelwa ngoneyithole kuphela yadunguzela? I-agenda yokuthi uma uqhubeka silo ungafuni ukuthi ulalele ushintshe uchairperson weNgonyama Trust thina sizokhombisa ukuthi singobani nangempela siyibonile agenda idlala ukuthi isilo siyagula isilo asithandazele normally thina njengesizwe sithandazela abantu abadala yabona nje mase uyixhegu uyawufuna umkhuleko kodwa beqala nqa uthola ukuthi sekumele kuthandazwe isilo
siselibhuku siphila saka sidlandlavana and kuyithanda ukuthi kube yishwa leli sicela ukusikhuza lesihlava ngoba kune agenda ukuthi isilo sidimwe unfit ukuthi kuthiwa cha ngoba sasishilo isilo sikho fit njengamanje sohlanganisa ama seniorities ngoba sekhona ama seniorities ama self proclaimed seniorities bese bayahlanganisa bethi cha sicela ukuthatha intambo nibonile nani si-announce akekho ophikile masithi silo siyagula siyadunguzela sizobamba umbuso bese bekwazi ukuthi besebenzisele lo thuba ukuthi becindezele ozakwabo lapha na kuma elections njoba behlezi benza so ngicela nje nabe silo ningakuthathi personal isimo sama elections esesifikile esenza ukuthi behave ngale ndlela behave ngayo. I don't think it's really personal. Kodwa konke lokhu kugula ukumenyezela bekungekho before isilo si decide ukuthi usihlalo waso enguyama trust inkosi umzimela. Babuyele bekhuselekile amakhaya amakhwenkwe angamakhulu amathandathu aneshumi abathe bachitha phansi iinyanga ezimbini emhlanga kwiphondo laseMpumalanga. Elisiko lokwaluka lenzelwa ukubeka abantwana abangamakhwenkwe kudidi lobudoda. Abecicima injabulo lamabhungu akwamhlanga ngesikhathi ebuyele emakhaya emva kokuhlala isikhathi esicela ezinyangeni ezimbili entabeni. I feel good and I hope everybody must go to manhood. I'm so glad I'm back home. I'm happy, I'm proud of myself, and I'm proud of everyone who was here in supporting us. Wonke ke lamabhungu abeyosokwa angamakhulu ayisithupha neshumi nanhlanu abuye ephephile futhi esesimune esihle ngokwempilo. Senza sure ukuthi abantwana siyabascreena before baya engomeni. Check abo HIV, check abo nyawupe, check wonke amanye amagulo, particularly abo chukela, abo TB and then nayo lenyawupe namanye amagulo nje ama STIs. Abazali bazamkele ngezandla ezifudumele izingane zabo esezisesigabeni sobudoda. Labantwana siyabafundisa ukuthi uma wendoda kuyini ufuna ukwenza. Siyabafundisa ukuthi okunye bafuna bakwenza bangadli nama drugs. Bakhona abantu bababhema lapha abantwana abanye badla inyawupe abasakwenzi lokho. Minyaka yonke ke kudlule emhlabeni izingane ezingabafana ezisoke ziyosokwa imvamisa lezi gameko zenzeka ezikhungweni ezingekho emthethweni. Ake njengamanje sekuyisikhathi ukuthi sisiqunga sayidolo kodwa mangabe sibuya siwesiphetheni makholi Dikuphethele simadzaza. Yazi kaloku si-Ekhaya Jikelele inzipho sizifaka zitshone sikuphathela osaziwayo izimadzaza abadlali beqonga ndibala ntoni naqiniseka ke into yokubana ugqusha lazi Miss Indoni is in the building. Siyabuya emva kwale ntengiso. Enkosi ngokuhlala nathi nisabukele iEkhaya Jikelele apha kwinkqubo ndaba yakho iDTT. Umdlali weqonga waziwa kakhulu njengembongi umthandi wefashoni kunye nomtyunywa South African Music Awards iSATMA ngamafutshane uAudrey Skhosana usindwendele namhlanje kumagumbi ethu osasazo. Masikubulise Audrey sikwamkele eKhaya Jikelele lotshani. Akwande dadethu ngiyathokoza. Akwande siyathokoza nathi kuba nawe uyaphila usemhle wethu. Awadarab nokho savukile ngiyathokoza. Uba nje every day okanye kuba uze usindwendele namhlanje. Into yangamalanga. Into yangamalanga siyavuya into okubana sibe nawe Miss Indoni. Khawusibalisele man into okubana uqale nini iinspiration yakho to say you want to venture kwizinto ze-modeling and why Indoni? Ukhuluma iqiniso ngimuntu othanda isiko kakhulu. So bengifuna ukubona ukuthi ngiyiphi indlela kuhle engingayikhamba
khona ngizokwazi ukuthuthukisa indaba yami yokuthanda isiko ngathi ngithi ngiya research only to find out ukuthi indoni le ngiyo ekhona relevant ngaleso sikhathi ngabona ukuthi no jama ngiyozisindisa endweni zephasi ngikhambe ngiyokungenela yona and ndiyaqonda into yokubana mawuzongena indoni ufuneke ube kanti njengegqiyazana usaziphethe kakuhle hayi ukuthi you hope or wish uziphethe kakuhle inkomo zikatata zikhuselekile siphila kwixesha apho mhlambe singathi into yokubana amanina ayanyevulela okanye ajongela phansi xa mhlambe uyintombi uziphethe kakuhle kuthi hayi mani uzawude uthini wayibo ixesha liyahamba zonke ezo zinto uyihandlishe njani la pressure ngithini pressure no bekhona ngombana ukhumbule ukuthi society esikhula kiyo ngale mzuzu virginity is so scarce you understand so mawuzokuthoma uthi no mina ngifuna ukuthuthukisa indaba yokuba mntazana ndangiziphathe kuhle bakurarekela ukuthi ay una 13 you should be you understand exactly but kwaba yinto ukuthi ekhambeni kwesikhathi yajwayeleka abantu bayajwayela ukuthi no it's starting to be a trend of which thina besingayithathe as a trend back then because bekuyinto ephathelene nesiko lethe sipractice ngoba sifuna ukuzisindisa kwezinye izinto and speaking of isiko uchila into kubana ungumuntu ozidlayo ngencubeko yakhe oko kuyanqineka ukusukela kwinwele zakho kwisinxibo sakho siyazinca nawe siyazinca ngawe nathi Ekhaya Jikelele ndiyafuna into kubana usibalisele about digital creation kuba ukhona na kwi digital siyaqonda into kubana abantu balingana nawe abangamanina if siyababona on the digital platforms umuntu mhlambe for yena ukuba abe relevant okanye afumane likes funeka benqunu influence in a way engathi into kubana immoral wena I mean what kind of content do you create digitally and why mhlambe uphusha kakhulu incubeko intoni lento ofuna mhlambe ogqabakho bayifunde nginakho ukuzibiza nge-culture preservationist ngombana I believe ukuthi in order for me to be visible on social media I must continue to preserve my culture so there's evolution at the end of the day we ventured emkhakheni wenkundla zokuthindana njeke mina ngiberegisa inkundla zokuthindana in order to make sure that I preserve isiko lekhethu I create content I try to be creative ngibuyise into yemandulo kodwana ngenze make sure bona umntwana namhlanje is able to consume the type of content that I create on social media ngombana uyabona ukuthi iphathelene nesiko and the fact that I'm able to reach out to your content enjenkundleni zokuthindana iyabajabulisa le jonga ndikujimele nawe undijimele ngendlela ophendula ngayo jonga ingathi sowume pha eqongeni sowubuzwa imibuzo zi-judges khawusithele thuphe ngaphambi kokuba sibone ivideo yakho apho ubonga khawusithule thuphe ngohambo lwakho lokuba ungenelele uMiss Indoni belunjani nihlangene nizinhlanga ezahlukileyo ndiyaqiniseka into yokubana phana ububona amaXhosa amaZulu amapedi amasuthu ndibala ntoni na zindoni ethe wazifunda into ngiyifunde khulu ukuthi amahlanga ngithini imhlobo eminingi eSouth Africa njeke kubalulekile ukuthi sizama ukufunda keminye imhlobo ukuthi kwenziwa njani kumbathwa njani into ngiyifundile kwendonini mina esangiberegelako namhlanje ukuthi hluka ufunde bona omunye umhlobo wenza njani izinto zawo bekodwa uzame ngamandla nawe ukumfundisa omunye umuntu ukuthi ngilindebele mina thina khethu senza nje wena ngikhena unenza njani siyaqhensa siyaqhonga sichela ichwane kwaXhosa jonge ke baba ndifuna into yobana sibone umsebenzi omhle owenzayo rhabula ungafinci ngaphasi kwesitshaba esinokuzwana isitshaba esikhuliswe ngehlonipho isitshaba samandebele izizukulwane zikamusika Mhlanga kazi nesitshaba sonke seSouth Africa nginilotshisa nonke lamlika amabizo asabele ngingu-AK Otrukozwana ngokuzwana umntazana ovele majalini kwaSikhosana ngithakhe siqala ubuhle bekhethu bakwaNdebele ubuhle besiko lamandebele ibumbano kanye nobuhle benarha zakwaNdebele ubuhle bevunulo yamandebele ichecho nokukhangiswa kwesindebele nasisitshaba sizele ngesiphiwo nobukhwari bokugwala imbalabala ekhangisa izindlu kanye nengubo ngingasasho ngezembatho kanye nemibala isitshaba esaziwa zinarha zonke ngomgwalo umgwalo wokuthuthukisa
ukuthuthukisa ikhono lakwaNdebele ngehloso yokumemezela ukuzibuthelela kwelimi lamaNdebele. IsiNdebele naso sikhethu ngenyawo ngikhamba ngaso, elimini ngiphimisela sona, emahlombe ngisithwele, emhlana ngisibhebhule, njengebala ngiyasithanyela, ngiyasithwidla, ngiyasimanya, ngiyasawula. Maye ubuhle obungaka, ubuhle besiko lesitshaba samaNdebele, ubumnandi belimu lesiNdebele, ubumnandi bokuba liNdebele, ubumnandi bokudla kwesiNdebele, ubuhle bevunulo yamaNdebele. Uyiphakelwa yiyo Ekhaya Jikelele mandithi high five benza kuhaga qha nixhake izinto halala gqiyazana maye ubuhle bungaka ubuhle bakwaNdebele niqinisekile into kubana namathamba amhlophe oNdebele ayashukuma xa bebona kanti into kubana uliphakamise kwinqanaba eliphezulu isiko lakho lobuNdebele siyazidla ngawe nkosazana. It seems like you are a girl of many talents. Disathi modeling ngapha ndiyakubona uyabonga nokubonga ubhala imibongo. Ntombi kwenzeka ntoni ngawe? Ngithi ubukhwari ngiyabuthanda. Ukuthanda kwami ubukhwari kungenze bona ngibe versatile. Ngifune ukumixa into yonke engiyibone eduze ngihlanganise nesikhethu. Ukuba imodel wami ungaqala kufani nobumodel esibujwayele kwendleleni kodwa I make sure ukuthi ngiba a culture model. Ngithatha njengoba ngibethe ngakho namhlanje bengavamisa ukubatha njalo kodwa ngokuya kwesigaba sokukhula sekosa ngingasavunula njeke ngiyabona ukuthi no isikhetho angigazosilahla jama ngisiqahe nefashion ifashion leyo yangigcina sengilahlelele kutheni ngimodele. So yonke into oyibona phambi kwakho uyayibona into kubana how can I Ndebela rise it ndifake itswayile lesindebele umthetho khona ngenza njalo. Wow. And then funa ungena kaloku kwi future projects zakho njengokuba ungenile kwi modeling and mandithethe vakala into kubana it's rare to see abantu abasabambele kwimbo yabo na kwincambu yabo especially abantu abatsha kuba kaloku ngoku if uzawuthetha kandle komnye umuntu uzothi you are old fashioned zinto zakudala zinto zomakhulu but here you are ndingatsho ndithi you are the custodian of African heritage. Njengoko ungenile ke kwi modeling industry ingabe izicwangciso zakho zithini njengoko sowufake neAfricanism yakho? Well ngatsho bona isifiso sami ukuthi ngiphilile sikhatshanyana 23 years nokho sikhatshanyana but sengakahlangabezani ne clothing line represent isiNdebele kuhle njeke ngiyafisa nami ngelinye lamalanga to be in the forefront ngikhangise isikhethu ngendlela erehe ngembatho elirehe likhuluma ngombana imbatho esihlangana nazo namhlanje azikhulumi ngoba thina isikhethu siyasazi. And kulento oyithethayo inikhumbuza isiganeko esenzeka ndiyacinga mhlawumbe last year or the other year apho sabona umNdebele owayengene kwishop kula mall engazuyibiza ngegama sabona abantu ngoku sebemnyevulela egxothwa ukuthi uyahamba apha egxothwa ngomnye umuntu ofana nelusu lakhe elimnyama ingaba lonto ithethe ukuthini sentsho do you feel like cultural discrimination isa exista kweli loMzantsi Afrika kwaye imbangela yalonto yintoni? Isesekhona ukhumbule nelimini thina ngapha ngeJohannesburg nozokuthoma ukukhuluma isiNdebele esitsengile bazokurarekela abantu bathi uthini ngombana sekunamalimu aphezulu esifuna kube ngiyo akhulunyako ngamalanga njeke at some point discrimination eculture isesekhona singakhuluma amanga ayithomi embathweni kuphela kodwa nelimini ukuthi ukhuluma njani ukhuluma ilimelo likhuluma ukuphi. Uthethile ngento ebalekileyo yokubana uyafuna ukuzibona on the forefront xa kuziwa kubiyilwa kwempahla ngabaphi mhlambe abantu ongathi ungathanda into bana usebenzisane nabo nongathi they inspire you when it comes to clothing? Ukhuluma iqiniso njengoba ngitshilo ndiyayazi ba izo zakho ukuthi i-inspiration sisiqu sakho uyazi nawe ukuthi ngengiphi brand engingatsho ngithi iya fashionize kodwa i-meaning ye-culture isesekhona of which uMaqhoza by uLaduma. Oh yes, angisile umqhoza kodwa halala Maqhoza halala Maqhoza Laduma naye siyamfuna apha hopefully ukubonile kunabantu ke bathe basibhalela nabanye ke bathe bathi mabafone kuba bathe xa bekubona lenzwakazi bathuke bathi asoze sithule malike simthathe.
Oh, hayi ingathi ke iline zethu phangasemva azimtakanqika kodwa ke kusenjalo siyathanda into kubana usenzele lo mbongo osenzele wona. The stage is yours. Tukwadlomo ngasayo kuphalalelwa ngoya kuphalalelwa ngabana mahlelo ngutshanga ngofuna mazibuko kosolanga kumhla kuwelikomo kwawela amadoda kumhlaba komo balala bangakasengwa kumhla amadoda hingabalikana kumhlaba fazi hingama khakazana tukasikosana sikamusika mhlanga kusesenguyu udlomo ngasayo kuphalalela ngizokinisalela zakanyabela hingwenyama koso Ndebele abeswa bakapondo babonwa nguwe owabaleka nokutswinya komnyamane waphuma waphambana nelanga lisayokuchinga wathi malanga sikothe gade sikothela emafini wayekhohlemisela ngeholweni konomtshagelo lapho wafika wahlama khona impande zakoNdebele ngathi ngiyayibona ipurnaga yekhethu ivunule isikhethu iphethe umkhondo ijame esiqongolweni sendaba Ingwenyame yaphodla kwelethwane yaphodla yathatha usomtshongweni yashinga naye hlangana kwabopit nabopewula hayela walilumkho segegeni kwaTharina wazokala kwamazimela wazokala kwaPondo bona liqimile ilanga lekhethu hayisele emasewula Afrika abahali abaqedwa Sikwamukele mbukeli ekhaya Jikelele sibonga kakhulu ukuthi usahlezi kanye nathi la phela kumele unethezeke kusekhaya njengoba nje ke ususemome umqhudelwano wendebe yomhlaba yebhola lomnqakiswano ezosingathwa ngumkhandlu dolobha iKapa kulenyanga lapha ke SABC njengenjwayelo ke mbukeli siyasikuphathele ulozo lolweintatheli zezemidlalo ezibukhali emkhakheni ke yemzemidlalo eyahlukahlukene sisukile ke saphuma lapha e-studio sayongena emhubheni obhekela Radio Park sangena ke station somsakazo esisakaza ngolimi lwesingisi i5 FM sifike lapho ke salanda uZanele Potelo uqeda nje mbukeli uqokwa yiMail and Guardian njengomunye kwabesifazane abavelele lapha eningizimu Afrika simlandile ukuthi ke azosihlaziyela ngeNetball kanti ke kuyiZoom sinalowo ke wayengumengameli weNetball South Africa uMimi Mthethwa sinibingelele bosisi sikubingelele Mimi via Zoom sikubingelele nawe sisizanele Enkosi kakhulu sithandwa sami njabuye unibona hayi kuvuya thina sisizanele uright ekseni mntase sisumimi Right kakhulu sanibona ngiyakubongela kakhulu sisizanele ukuthi uthole umkomelo njengomunye wabavelele ezintathelini Ndiyabulela sisimimi Nami ke Zanele angikhalalisele nje yawo into enhle sayiqhenya ngayo sisters imele Guardian ithi nje ayona womunye wama ladies avelele uzizwa kanjani nje kanti into eqale ndayibona mina is that not wonke umuntu opha lapha emsakazeni so mina first and foremost into endijabulile kakhulu futhi ke ndibonga uThixo ngoba yinto enkulu nabantu bayangixelela nakuba lapha nani sithetha ngayo ndicinga ba ngamaphupha afezekayo hayi geli siyakubongisa Mimi ingabe kusho ukuthini ukuthi iningizimu Afrika iyona ke esingethela umqhudelwano ngendlela esijabula ngayo ngoba umsebenzi owathatha isikhathi eside kakhulu usuthela ithelo njengamanje ngiyacabanga ukuthi abalaleli abaningi bazokhumbula ukuthi saqala ukuzabalaza siyabantu besifazane sifisa ukubeka iNetball emephini mahle ngisebenzise ulimi olujwayele ukusetshenziswa abantu sibuka ukuthi isport ezabantu besilisa enjengo rugby njengo soccer njengo cricket zihlale zithatha indawo ephambili kakhulu so salwa ke sizama ukuthi sisebenze okukhulu kwakufanele sikwenze ukuthi sibrande iNetball ibe yibrand njengoba yabona nje umuntu maye ufuna imoto abanye bafuna Mercedes abanye bafuna OBM so nathi ke sasifuna ukuthi iNetball kube yenye yezinto ababukeli abathandi bemidlalo abathi
mabecabanga ukuthi bafuna ukubona ini bathanda muphi umdlalo nayo ibe le phambili mhlambe kuyi top 3 noma kuyi top 4 yama sport ayethandwa abantu ngaleso sikhathi. So ngijabula nje kakhulu ukuthi umsebenzi waqala kudala usuthela ke manje izithelo and kuyinto enhle kakhulu ukuthi eAfrica sizoba ne-Netball World Cup. Kuyinto enkulu kakhulu esiyibongayo. Zanele usisimimi uyasho lapha ukhuluma ngendaba ye-World Cup vele nami bese ngifuna singene kuyo njoba kiwa nje kule midlalo yendebe yomhlaba ubona ukuthi iNingizimu Afrika mhlambe ngabe sikulungele yini ukuthi ibhekane nalamazwe abukhali amazwe ahlukahlukene. Sithandwa sami xa sithetha ngalonto mina ngiyathanda ukuthi kuba sinayo into man apha eMzantsi Africa and futhi ke noba yintoni no matter what is in front of us siyakwazi kuya phambili. First and foremost befuna ukuthi as well kusisimimi sababulela for being imbokodo zethu ngoba khange siyibone lento kuba kuzoza iWorld Cup apha eAfrica naseMzantsi Africa kodwa ke xa sijonge apha eSouth Africa and the world ndicinga ba sinayo lento kuba siyinidiyo and we're going to go forward. Sisimimi uZanele uyabulela kakhulu bakithi ngendlela enihambile ukuze size sifinyelele lapha okukhona khona umdlalo wenetball njengamanje. Ingabe mhlawumbe nje ngendlela iNetball South Africa elawula ngayo ucabanga ukuthi ifanele yini futhi iyalingana yini nendlela okuphathwa ngayo ezinye inhlangano ezifaka phakathi isafa kanje for example? Ngiyacabanga ukuthi abantu besifazane sebekhombisile ikakhulukazi eSouth Africa nakwizwekazi lase-Africa ukuthi bakufanele ukuthi bayiphathe imidlalo. Ngiyacabanga ukuthi wonke umuntu njengamanje uphokophelele ekutheni abone ngempela ukuthi igalelo labantu besifazane elihlala njalo kwesinye isikhathi licindezeleka. Uma ngabe benikwa ithuba yini abakwazi ukuyenza. So nje mina ngineqholo elikhulu futhi ngiyabona ukuthi vele abantu bazomangala ngoJuly bebuka ukuthi abantu besifazane uma ngabe bethola ithuba bakwazi kangakanani ukwenza izinto ezinhle. Zanele uma ngabe ke sesibheka nje ukuthi thina njenge South Africa yithina osokhaya yithi ama host ale World Cup ingabe lokho kungasiza yini ngoba yazi ngishiso yini ngishiso ukuthi uyakhumbula ukuthi bafana nathi phela sasiya ama host ngesikhathi ku World Cup kodwa Nkosi yami baphuma ekseni kusa manje ubona usingabe le nto le izosizani kuyekusiza yini ukuthi nibe ama host mhlawumbe in terms kuyagqugquzela ukuthi nifune ukwenza kahle or kuyinto nje it's not into nje mntasekhaya right nyane kuba iyasinika lanto esisinidayo ngoba at the end of the day home ground advantage yinto right futhi ke xa sijonga kwi world ranking iSouth Africa singu number 5 yabona ke exactly so kukho 16 teams that are coming to South Africa abazodlala kwi Netball World Cup and thina sikungu number 5 i-team yethu iku pool C and siku Sri Lanka Jamaica as well as Wales away so ke apho khona ndibona kona is that Tina single number 5 uJamaica ngu number 4 so it's going to be a little bit difficult kodwa ke ndicinga ba sizokwazi uyenza ngoba xa sijonga kwi quad series ebese Cape Town ngoku in January besidlala neEngland neAustralia neNew Zealand and shem ke igirls high shem bebezibambe kahle bebezicocile and futhi ke speaking of the fact that in netball asikwazi udlala all year round ngoba ayinto that gets abantu to be paid so xa sijonga lonto ndicinga ba besizibambe kahle kakhulu futhi ke and I think izosinceda xa siya ku Netball World Cup. Uyazi usuvele wathintani ke wezanele usuvele wathinta ezemali wathi to be paid yazi ngakhumbulani njengamanje banyana ke yona njengoba nayo kuyiqembu labesifazane naleli iqembu labesifazane ingabe umehluko ukuphi phakathi kwabo or mhlawumbe bona bagculisekile mhlawumbe ngendlela abaphathwa ngayo mangabe kuzwa kwezemali kwa netball ba right bona ka netball or nabo mhlawumbe banezikhala zefana nebanyana I think that into mnandi ku netball and ke ndiyathemba kubana nebanyana bazonikela lento because I think in netball bane sponsorships ezininzi so ke iyayibonisa lento kuba siyakwazi uyenza in terms of paying them yayibona but ke kwabanyana excuse me ndicinga ba kufuneka abanye abantu bayibone kuba kukho value kubima banyana ikakhulukazi njengoba benza umsebenzi omuhle sebese represent siyaqhenya ngebanyana so ke ngoku kutheni bangayenzi investment they must do investment sisimimi mangabe
masibuyela ke eqembini le netball siyabona futhi ukuthi iqoqo eningizimu Afrika kulona obani wena obona ukuthi ke bangasithwalisa kanzima kuleli iqoqo ade silibala le Wales le Sri Lanka kanye ne Jamaica. Ngaphandle kokunanaza kuzoba iJamaica. Kodwa ke njengoba nathi sinawo amantombazana amaningi adlala phesheya akhona kulesi squad esikhethiwe sizosimelela. Nginalo ithemba lokuthi asisesabi kakhulu izingwazi lezi esizaziyo zamazwe ahamba phambili mhlawumbe top 4. Asiyesabi kakhulu ngoba bakhona abadlali bethu abadlala nabo laba abanye abadlali balamazwe on daily basis. Sebabaningi abadlali bethu abadlala phesheya. Siyajabula futhi ukuthi siyabona nje ngeke ngabona nasema kuma social media platforms ukuthi noJante Stradom naye uthathiwe uzobedlala kwelinye iqembu lase kwi New Zealand kwi league yase New Zealand. So lokho kungikhombisa ngokusobala ukuthi noma ngabe benginakho mhlawumbe ukuthi yena kubo bonke abantu abakhona la mhlawumbe uye noRefilo mhlawumbe abangakazi mhlawumbe babe ne opportunity ukuthi bahlangane badlale nalezi izingwazi out of South Africa bedlala phesheya. Ngitshela mhlawumbe ukuthi bangaba naluvalwanyana kodwa the mere fact ukuthi amazwe aphesheya ayababona bekhona la already asebaphikile ukuthi ngonyaka ozayo babizobe bedlala kwi league yakhona kungitshela nje ukuthi silindele nanoma ubani. Amantombazana acijekile siyawabona edlala siyajabula nokuthi lento iTelkom Netball League bayadlala abaningi babo ngisho nalabo abangatholanga ukuthi bayodlala phesheya bebekade beqhubeka bedlala kwi league njoba iphelile nje. So nje I'm very confident ukuthi noma ubani ongabekwa phambi kwama-Spar Proteas kwi-World Cup bayokwenza ukuthi sijabule siyiqhenye ngabo. Zanele usisimimi uthi hayi yena nje uconfident ukuthi nje noma bangafaka na ipi group khona igroup engiyibonayo kodala ekadi khona iNew Zealand and iNew Zealand yena yayikade inqobe ngo2019 kukhona neTrinidad iUganda khona neTrinidad and Tobago. Ingabe hey kuzohamba kanjani ke kule group? Lo group first and foremost iNew Zealand shemhayi abazo struggle tu sizobabona bazophumelela and they're going to make it through whether it's the semi-finals or i-final. Kodwa ke iTrinidad and Tobago nezinye ndiyazibona kuba kuzoba difficult kwelo cala ngoba noba sijonga in any respect bonke they almost on the same level. So ke andiyazi noyazi kuba ndizothi kuba kuzobani uba ozophumelela kodwa ndiyayazi uba New Zealand it's not going to be difficult. Nanokuthi ke nje phela ke nezinyanya zethu lapha eningizimu Afrika na wonke ama higher powers ale phezulu asangayenza nje miracle. Sibona ukuthi New Zealand negadi New Zealand ndiyayazi ngoku iSouth Africa ne team yethu bathi kubabona bafuna uzibona pha kwi podium kodwa mina ndithi siyakwazi uyenza pha sithi number 1 reach for the sky Ekhaya why not kini sisimimi sike sakhuluma ke mangabe sikhuluma noZanele mayelana nendaba yokuhlonyuliswa kwabadlali emaqenjini. Ingabe yini enivamisa ukubanika yona abadlali nethimba uma ngabe bephumelele uma ubhekile nje ngabe kukhona yini abazohlonyuliswa ngakho? Ngiyacabanga ukuthi njengamanje abadlali abadlalela iSouth Africa kwi-netball sebekhonjiswe kaningi ukuthi ba-appreciate-wa kangakanani ngoba nama-sponsors mayiqhamuka vele asuke eqhamuka nakho ukuthi abanikeza ama-incentives izinto zokubakhuthaza ukuthi njengoba kuzodlalwa nje kusaqalwa ko-group stage uma kuwinile kwi-group stage nakho sinibekela khona mase nifika mhlambe kuma-quarter finals nama-semi-finals nakho sinibekela khona nanokuthi-ke mhlawumbe mangabe kuhostwa iWorld Cup kufanele sikhumbule ukuthi uhulumeni uba nalo iqhaza elikhulu okufanele alidlale ngoba uma kusakhulunyiswana ngendaba ukuthi kuzohosta bani uyangenelela kakhulu uhulumeni because kusuke ngasekhona nje ukuthi ifederation kuphela ephethe lapho. So kunama interest amaningi la kune interest kahulumeni emelele abantu bonke base South Africa. So ke sihlale siba nakho ukukhala ukuthi uma ngabe kuho soccer kuho cricket kuho rugby kubekwa imali ezinkulu ezithenjiswa abadlali
abadlali uma ngabe bewinile. But njengamanje siyajabula ukuthi isponsor esinjengo Telkom njengoba njena ukubona abaxhase kakhulu naye uSpa njengoba naye esalokhu nje njalo wahlala njalo ebabuka abantu besifazane ebanikeza lokho okubafanele. Siyazi ukuthi ke nohulumeni naye futhi kukhona okufanele akufake abathembise khona ukuthi uma ngabe nje bedlula ku stage esithile bawuthola imali engaka. So asinalo nhlobo uvalo lokuthi na amantombazana azothi hamba eya laphayana ezibukela phansi ngoba azi ukuthi kuncane ayokuthola. Siyakhumbula futhi ukuthi ngenkathi kudlalwa World Cup 2019 kuningi futhi ababethenjiswe khona and benza kahle kakhulu and banikezwa leyo mhlomulo. So sinethemba kakhulu ukuthi uma kulokhu benze kahle kuningi abazophuma nakho and mina I'm confident ukuthi kufanele ngempela bafike kuma semi-finals ngendlela engibona kuqhathwe ngayo ngoba angiboni singadluli kwi group stage yokuqala. Sine Jamaica kuphela nje kufanele bona bayiqalela ukuthi bafuna ukudlula as i-top kwi-group noma ku-number 2. Mina I would really like to see them betopha i-group lena esingene kuyona kune-Jamaica khona because ithina nabo. Then makuqhutshekwa-ke ngendlela okuqhathwe ngayo ngiyabona ukuthi somehow khona pesohlangana khona neNew Zealand. So kusemqoka ukuthi bazipositione kahle uma ngabe besuka kwi-stage sokuqala ukuze babe kwi-top. Mhlawumbe sithi noma sibone ukuthi kuba nzima kodwa sebese sazi ukuthi we've tested ourselves against iJamaica nanoma iliphi-ke elinye lizofika kulama top 4 countries akhona. Zanele ninake ngakwezokusakaza ni SABC ingabe ke senikulungele uzoyaninike sisekapa ngizwe indaba ezemnandi ezokuthi uzobe ungomunye wabethuli abahamba phambili lapha eKapa. 100% ngase siyapha as SABC 2 team and futhi ke izoba mna nomnyusisi and beye pha eKapa a few months ago and she was part of actual Spa Proteas squad. Nice. At least uzoba mnandi uba nomuntu oseke waba khona phakathi. 100% asekhaya uChina Mudau. So besiye naye and kuzoba mnandi like you said ngoba for the very first time le World Cup is up not just South Africa, Africa. Yayibona pha ku 2010 besithi kuba uPhilip ukhona ndase kuthiwa ku Netball World Cup uPhyllis ufikile. Phyllis ufikile and namhlanje I know that it is 24 days until we actually get there and says ready thina sihamba nge-23rd kaJuly iqala nge-28th up until 6th kaAugust 10 days kodwa ke every single day 4 matches a day kuzoba yinto bazobe bebuka apha abantu. Sizoyibona ku SABC 2 na ku SABC Plus ngase. Siyabonga ke Mtase engathi ngahamba kahle nenza umsebenzi omuhle sifisele futhi nenhlanhla ke iNetball. Sisimimi Mthetho sibonge kakhulu sisi ngesikhathi sakho namhlanje kuseni sikufisele ke nosuku oluhle. Ngiyabonga kakhulu mantombazane niqhubeke njalo niphakamisa umdlalo wabantu besifazane iNetball. Siyabonga kakhulu sisimimi wazakhuluma mnandi sisimimi. Siyabonga sisimimi once again for being imbokodo yethu. Ayike umbukeli njengamanje ke sinje kequnga seyitolo kodwa siyabuya mangabe sibuya zikhona ezinye ivakashi ungalingi unyakazi kusase kuningi sakuphathele khona. Asiphinde sikamukele ekhaya Jikelele ohlelweni lwakho olungunqa phambili asingene ke ngosini yazokungcebeleka nezaqeda isizungu. Uyazi ke mbukela ukuthi sekhanjwe ibanga elide kangakanani uqinisekisa ukuthi izilimi namasiko omphakathi athathwa njengamancane ayameleleka nawe emidlalweni ke yetelevision yemsakazweni kweshashalazi njalo njalo. Ababhekene ke nomsebenzi wokuxoxa nokulandisa ngempilo yalomphakathi bathola ijoka lokuqinisekisa ukuthi umlando nosiko mpilo akuhlaneke kule ngosi ke simeme umawethu Ngwenya ongumlingisi emidlalweni emibili yetelevision ikakhoza nomjindi esakazwa ke ku SABC 1 ngehora lesishiyagalombili ngeimpela sonto yombili ke mbukele lemidlalo iqoshelwe esifundazweni iMpumalanga kanti idlalwa ngolimi lwesiSwati. Mawethu asikubingelele ekhaya Jikelele. Sawubona. Sibonga kakhulu ngokuthi uzivakashele usuka la eMpumalanga. Wathi nje ngiya ekhaya. Ngekhaya ngeJozi. Siyabonga kakhulu. Siyabona ukuthi njengoba bekade sibungaza nje inyanga yentsha siyibungaze ngomjindi and futhi ngiyaqonda ukuthi kuthiwa kusana amanye amafilimu awu4 asazophuma. Ingabe luqale kanjani lolu hlelo futhi liqale uba?
Yeah, kokuqala nje ngibonga isikhathi sakho la ngibona kusi-invite. Angisho nje ukuthi la sichama khona sichama kumnyaka wa 2015. Kuba i-project le fundwa i-Barberton Mines ne-Pan African Resources. Kuba i-outreach laba sifundisa khona nge-actor. Yinto le besingayathi i-actor besibona kumabonakude njengoba ushilo usilimi leSwati libonakala njengelimi nalo-ke phambilini lebe libukelele phasi. Kusuka lapho kwentiwa umjindi 1, kwentiwa umjindi 2, kwentiwa umjindi 3. Kuba yinto yokuthi ayendeki madvude ukuthi sivele kumabonakude. Nawuthi yabuka sikhuluma nga-2015 sikhona kuvela kumabonakude umnyaka wa 2023 lokushona ukuthi kube isikhathi lesithe kakhulu kube nekubeketela lethi izinamba lelethi bekhona sikhona kumenana nato endleleni. Okay, singakangeni ke ezingqinambeni nje ungasho ukuthi i-platform enitholile ukuvezwa lapha kwa SABC kuye kwenzana esifundazweni saseMpumalanga kanjalo nakumaciko asemancane nasafufusa sazama ukuyibonakalisa. Uthe nangabe ngithula la wathi estradini sekunjani lokushona ukuthi impilo sinjijile angisasiye lo mawethu nje ngithe ngihleli nje kulenye indzawo la ngihlala khona lokushini ngibona bakhomba khombana ngami lokusho ukuthi kukhona lokukhulu lokutshintshile ngetimpilo tethu siyayibonga kakhulu futhi ne-SABC ukuthi ulimi leSwati libe lilwimi nalo lebasalithathela enkonveni phambilini besikhala kakhulu ukuthi siyatibona letinye tilwimi tikhona ku-SABC kepha Swati sona sibona ngathi asiveli ku-SABC nyalo Swati siyavela ku-SABC loko kona ukuthi sijabule kakhulu futhi sikhuluma ngeSwati lebe sisihlaba phambilini sibabona abantu bakhuluma iSwati ngibabona ukuthi kepha sibona ukuthi hayi man akusiso leSwati sethu mbamba nasi iSwati ngoku lapha kakhoza nakumjindi uva leSwati mbamba nebantu bayasho ukuthi hey siyabonga man nasi leSwati lesi sifuna ukumabona ukuthi ele lokho kwena ukuthi nathi nelimi lethu londvoloteke kahle lihlonipheke futhi. Yeah, njengoba usho nje ukuthi nawe namawethu kuthatha isikhathi eside ukuthi sibone sekuba nenhlelo ikakhulukazi leSwati esiyibona kumabona kude. Mhlawumbe ngathi isizathu yini isizathu ukuthatha isikhathi eside kangaka? Mhlawumbe futhi niyalithola yini usizo mhlawumbe kumnyango wezamaciko for example kukhona yini okuwusizo nikuthola noxhaso? Asikachaze kahle nyalo kepha sichase iBarberton Mines ne-Pan African Resources siyamnxusa uhulumende waseMpumalanga ukuthi naye akabe ingcenye yanaka lokuhle lokwendeka esifundeni seMpumalanga. One day siyafisa ukuthi sibe ne-series simbone premier wethu asivakashele eSethini lokho kutoba kuhle kakhulu futhi kutoliphakamisa lelwimi leSwati ngoba lokhu akusik-actor kuphela lokhu lana sikhuluma ngokulondoloteka kwelwimi lekufuna lingashabalali ngoba uma ngabe lingaveli lwimi lethu liyashabalala nalabanye abantu labangasathi iSwati bakhona kusho ukuthi hey bathini laba ngalama subtitles ngokuhamba kwesikhathi sebayalifunza leli lwimi mina ngaqala kufunza lelwimi lesivenda ngemvango bengasathi kepha lokho kwangisitha lokho nanasi iSwati nasi lesibuleka ngathi siphasi kwanyalo kepha ngokuhamba kwesikhathi siyathemba ukuthi sitabe sidole kakhulu kumabona khashana njengoba ukhuluma nje ngama series uthi na ukwenza series bengisathatha ukubuza vele ukuthi makuthiwa nje for example uthola SABC akunika ithuba ukuthi awukhiqize series noma ifilimu ngeSwati awukuntshela nje usibeke esithombeni sokuthi imapha amathuba angavuleleka lapho. Oktala sikhuluma ngamathuba emsebenzini ku-catering, sikhuluma ngamathuba emsebenzini ku-security, sikhuluma ngamathuba emsebenzini kubantu abama-actors, sine nalabanye labakhona banyeni kakhulu lokuzivelile thina ku-TV leligqozi nalenshisakalo kubantu abanyeni seyikhona bakutshela ukuthi hey yabawethu ngene njani kwena in kepha siyabatshela ukuthi kwanyalo kunanaki lokuncane yabona i-series itawuvula amathuba because nabe sikhuluma ngeMpumalanga asikhuluma ngala ngihlala khona kuphela sikhuluma kunembombela kune-Bushbuck Ridge nakwaNdebele lokumnanzi futhi sakhuluma ngeseries iMpumalanga ihlukahlukene kunathi sikhuluma Swati kunalabanye bakhuluma isiNdebele kunalabanye futhi bakhuluma ulimi lesipulani lokusho ukuthi leyo series leyo ingaba iseries lengaba mnanzi kakhulu eNingizimu Afrika abantu bangacala kuyibona iseries la khona abantu bahlangene kunabantu abakhuluma isiNdebele bakhuluma Swati bakhuluma Sipulani uyayibona leyo series leyo ingalona nako lokukhona emangweni lokuthi nangabe ngibona wena into yokucala lekisho ngithi yemzulu kanti ngifuna ngibone wena njengemuntu ubone mina njengamawethu ungathi yewena leSwati. Yes hayi ngiyazi ke sikhokha ukuthi unogwaja oyikhundla khundla wena multi talented ufike ushayeza amafilimu khona futhi okunye okushayayo lapha kwaligwala FM angazi noma udirector wethu angakwazi ukuthi asifakele iclip just nje ababukeli bezobona ukuthi ngikhuluma ngani. Liquid FM, the zone number 10. Ngishwa kwetingalo eNingizimu Afrika bakhona labanye bayasho bathi hawu uyabuya ubuye ekhaya thinking about you bakhona labacabanga nje tinini-tabo nganasikhathi nasi khuluma nawe ngwenzela muhle abang-11 ishaye ingca insimbi yesithupha phimbo loluvake wayelesini ngumawethu N Sweet Wodwa imkhathini wesimbi yakhe la 6 kushaya insimbi yakhe la 9 o'clock. Let's go.
Kwala FM sonke waya. Sakubona Sikhokho usushaya into zakho lapha eligwalagwala. Sonke waya lithopo lesibe kwala FM. Yes, angithi iligwalagwala siyazi ukuthi isiteshi esiqhakambisa kakhulu ke vele ulimi lwesiswati. Ungabe wena ungathi ukusebenza khona mhlawumbe ukusize kanjani ukuthi ukwazi ukudlala kangcono lezi ndawo oyidlalayo kulama kumjindi kanjalo nekakhosi? Kusebene khona gwaleni angisimsakade kuphela kepha ngiyacabanga ukuthi ngingumuntu lomusha lolihambisa phambili ulimi leSwati nokuba segwala gwaleni kunginelelo thuba lelo ukuthi ngikhulume iSwati ngiphize futhi ngifundise abantu ngemasiko eSwati uyathi mos ukuthi la ku SABC sengilabanye labafuna baqinisekise ukuthi alishabalala ilwimi alishabalala futhi lisiko lebantu labathide nami ngingilomunye lolihamba phambili nangabe sikhuluma kwelimi leSwati. Yazi mawethu bengithi vele ngikhohli ukukubuza ukuthi ena konje uma ngabuza ukuthi masikhuluma ngendaba zoxhaso ngoba usho na uthanda kalitholi kahle hle kukhulumeni ngendlela engafisa ngayo so ngoba ngiyazi ukuthi ukwenza amafilimu nokwenza ama series yey kuyadle phaketheni ubani okhipha inkece into okuhleka ukuze kufandwe lama projects leyo imayini yaseBabdini la ngiqhamuka khona nangabe sikhuluma ngawo lo mjindi ke iPowerton Mines ne Pan African Resources sibonga kakhulu nangabe ufika kumamayini ngiyacabanga ukuthi babukile lokunye ukuthi bafuna kumba emgodini nalo nangabe uqhamuka nge-arts ne-culture kepha bona abakabi naloko bakubonile kukuhle ukuthi kuthuthuka kwenzawo akufaki kwakha kwetikolo kuphela kepha nemasiko athi ukhona kucoca abantu labasha ukuthi abantu labasha bangabi estradini abantu labasha bangatholi bangela kudzakamiva nalo kuya and kuyajabulisa ukubona izinkampani ezisuke sisemphakathini ukuthi umphakathi uyakwazi ukuhlomula ngazo sasizophetha nje mhlawumbe ungathini umlayezo wakho kwamanye amaciko aseyindaweni mhlawumbe enganakekile ezisemakhaya oyiseyindaweni lapho uthola ukuthi awekho amafilimu ama series akhuluma kakhulu ngolimi lwabo mhlawumbe eyisebenza yabona thina ngesilithola ithuba lokufika lapha ungabakhuthaza kanjani ukuthi bangalahli ithawula? Angisho ukuthi kubantu labasha labena naku lebesigwenda sidala ngeminyaka wa 2015 njengoba ngisho sikhuluma ngomnyaka wa 2023 ngila khona sivela khona ngibabona khashana nabo bantu labane companies around abathuthukise bantu labakhona labantu ababona mabona ukuthi kunebantu abathide laba banedala lithuba nabo abaqinisekise ukuthi babathuthukise ake sesivala nje ke mawethu indaba ezibhlungu mhlawumbe usuzwile esizizwe izolo ukuthi omunye ke uTebuho Mahlatsi esimazi kakhulu ngomdidiyeli wemidlalo emnando zone 14 njalo mhlawumbe nje ungathini amazwi akho ngokuphawula ngokwedlala kwakhe emhlabeni? Kuba buhlungu kakhulu uma ngabe bantu lesibukelela kuwo nangabe sikhuluma ngeyizo sikhulume ngaye ku bomb production basebele kakhulu eNingizimu Afrika bangilabanye le nathi sibukelele kubo lesifisa ukuthi sifike lelo zinga lelo nangabe sikhuluma ngeacting asisho ukuthi kumndeni kuma colleagues bonke abantu labasebenzisana naye akube ngifuthu. Siyabonga kakhulu ke mawethu Ngwenya ngesikhathi sakho sinifisela into enhle konke okuhle kulolu hlelo lwenu ungathi ngaqhubekela phambili sibone more movies ama series amaningi esiswati esedlala sibonge neSABC bakwethu hayi phela iSABC ya rocka ukuthi ikwazi ukuveza amathuba anjengalawa umbukeli lowo ke bekuma wethu ebesixoxisana naye usukele eMpumalanga efikele nje mathupha lapha ekhaya ukuthi azoxoxisana nathi ungumlingisi ke aphinde ethule uhlelo lomculo we hip hop olungena ngolwesihlanu ebusuku emsakazweni iligwalagwala aphinde futhi ashayo lunye ngomgqibelo The Zone phakathi kwehora lesithupha kusihlwa nehora lesishagalo lunye ebusuku. Njengamanje ke mbukela sithi qunga sayitolo masibuya sobe sesibuya nehamba phambili sekungena ehoreni lethu lokugcina.